Tek zbulesa, shikojmë që kisha që do marri Zoti është kisha e Filadelfisë. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε ότι η εκκλησία που θα παραλάβει ο Κύριος είναι της Φιλαδελφίας. Kisha e Zmirnit ka diçka të veçantë nga kisha e Filadelfisë. Η εκκλησία της έχει κάτι ξεχωριστή από της Φιλαδελφίας. Sepse nuk thot fjalë e Zotit kësaj kishe pendohu si tërë kishat e tjera. Διότι δεν λέει ο λόγος του Θεού να μετανοήσει όπως λέει στις άλλες εκκλησίες. Και η εκκλησία της Σμύρνης είναι η εκκλησία της αρπαγής. Edhe kisha e Smirnit është kish e rrëmbimit. Αλλά το σημείο που διανύει εκείνο το διάστημα αυτή η εκκλησία είναι ότι δοκιμάζεται. Por shenja ku e asaj në atë kohë kur flet këtu, fjala e Zotit për të është se ajo kish provohej atëherë. Θα περάσετε li θλίψη 10 ημερών για να δοκιμαστούν. Do të kaloni thot një pikëllim të madh për 10 ditë për të provuar. Δεν έχει καμιά παράβαση, είναι έτοιμη η εκκλησία αυτή. Nuk ka ndonjë shkelje, ajo kish është gati si kish. Δεν έχει σημασία που δεν της λέει ότι θα σε φυλάξω από εκείνη την ώρα. Nuk ka rëndësi ku i thot se do të ruaj në atë orë. Δεν της το λέει γιατί πρέπει να δοκιμαστεί ακόμα λίγο αυτή η εκκλησία. Nuk ja thot pra se ka për të provuar akoma ajo kish. Έτσι. Είναι όμως καλή εκκλησία και από τη στιγμή που δεν έχει παράβαση δεν μπορεί να μείνει κάτω. Por është kish e mirë, domethënë, dhe nuk ka shkelje dhe kështu nuk mund të mbetet, domethënë. Σκεφτείτε εκείνη τη μέρα που θα έρθει ο Κύριος. Mendoni në atë ditë kur të vijë Zoti, κάποιοι αδερφοί θα έχουν πιστέψει τον τελευταίο καιρό. Disa vëllezër do të kenë besuar kohën e fundit. Αυτοί δεν έχουν δοκιμαστεί τόσο πολύ. Ato nuk janë provuar kaq shumë. Εμείς τώρα περάσαμε τόσα χρόνια, δοκιμαστήκαμε, ξαναδοκιμαστήκαμε. Ose për ne tani kemi kaluar kaq vite, u provuam, kaq herë sa u provuam. Δοκιμαστήκαμε στην οικογένεια, με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας. U provuam në familje, me gruan, με την εργασία μας. me punën tonë. Έτσι, και με τους πειρασμούς του εχθρού. U provuam edhe me tundimet e djallit. Αυτή η εκκλησία τώρα φαίνεται πως δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί. Ajo kish tani duket se nuk është provuar akoma. Θα δοκιμαστεί όμως και θα δούμε και τι θα μείνει. Por do të provohet edhe ajo dhe do të qëndroj. Αυτή τη στιγμή πάντως που έρχεται ο Κύριος, σε όποιο σημείο βρει την κάθε εκκλησία θα την πάρει. Do të provohet dhe në atë moment do të vijë Zoti dhe në atë pozicion që është çdo kish do ta rrëmbej. Τη μέρα δηλαδή που θα κατέβει ο Κύριος από τον ουρανό, ditën pra kur Zoti do të zbresë nga qielli, θα υπάρχουν αδερφοί που πιστέψανε τον τελευταίο καιρό, δεν έχουν δοκιμαστεί πολύ. Do të jenë vëllezër të cilat kanë besuar kohën e fundit dhe nuk kanë arritur të provohen shumë. Θα τους πει και σε αυτούς περιμένετε μερικά χρόνια, 40, 50, 30, δεν ξέρω πόσο, να δοκιμαστείτε και μετά να σας πάρω. Nuk do t'ju thot atyre që pritni 20, 30 apo 40 vjet të provoheni dhe pastaj të vit ju marr. Όχι, όπου τους βρει θα τους πάρει ο Κύριος. Όταν είναι έτοιμοι στη θέση αυτή θα τους πάρει εκεί. Kush të jetë gati në atë pozicionin e tij që është, do ta marrë Zoti. Πού θα μας βρει ο Κύριος? Στο σχολείο, από εκεί θα μας πάρει. Ku do të na gjejë Zoti? Në shkollë, nga shkolla do të na marrë. Στην εργασία μας από εκεί, στον ύπνο μας από εκεί. Në punë, në gjumë, aty ku jemi. Όπου και αν βρισκόμαστε, ο Κύριος θα μας φωνάξει να μας πάρει. Aty ku të gjendemi do të na thrasë Zoti dhe të na marrë. Και αν δεν έχει δοκιμαστεί κάποιος, δεν πειράζει, εκείνη τη στιγμή το βρίσκει καθαρό ο Κύριος και τον παίρνει. Dhe në qoftë se nuk është provuar dikush, në atë moment e gjen Zoti të pastër dhe e merr. Amin. Meqë se jemi te kjo kish, kur thot për 10 ditë do provoheni, flet saktësisht për 10 ditë apo për një periudhë të caktuar? Afù είμαστε στην εκκλησία αυτή, όταν λέει ότι για 10 μέρες θα δοκιμαστείτε, μιλάει για 10 μέρες ή για μια περίοδο που δεν μετράει με 10 μέρες?
Η συγκεκριμένη εκκλησία ήταν 10 ημερών δοκιμασία. Për këtë kish janë 10 ditë provat. Αυτό που έλεγε, αυτό εννοούσε. Atë që thoshte, atë nënkuptonte. Τώρα κάτι μπορεί να συμβεί εκείνο το διάστημα, κάτι μπορεί να συμβεί και να δοκιμαστούν. Δηλαδή να καλέσει ο κύριος παραδείγματος χάρη ένα πρεσβύτερο. Και η εκκλησία λέει τι έγινε, πώς τον κάλεσε. Ne. Tani diçka u bë atje për shembull, mbase Zoti thirrri një peshkop të kishës dhe kisha të thotë ç'u bë me këtë peshkop. Και η εκκλησία βρίσκεται σε αναταραχή. Dhe kështu gjendet në një turbullim, domethënë Ή kisha. έρχεται ένας ζωμός και όλοι κλείνεται Apo vjen një përndjekje të cilëve t'ju thonë të για mbyllin 10 kishën μέρες. për 10 ditë. Μάλλον για όριστο, αλλά ο Κύριος επεμβαίνει και σε 10 μέρες τελειώνει. Ose mbase ju thonë ta mbyllin kishën për një kohë të papërkufizuar, por Zoti për 10 ditë u hap prapë dhe provohen për 10 ditë. Αυτή η εκκλησία ήταν καλή και απλά έπρεπε να δοκιμαστεί, γιατί μέσα από το καμίνι βγαίνει και το χρυσάφι, έτσι δεν είναι. Ajo kish pra ishte e mirë, por nëpërmjet furrës del edhe ari i pastër. Amen. Efesianëve kapitulli 4, rreshti 8. Στους Efesius το 4ο κεφάλαιο και 8 εδάφια, αδελφέ, Efesius. Por çka shkrimi thot kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Nëse ka mundësi ta kuptojmë pak më mirë këtë varg. Cila është kapitulli 4, cili paragraf vlla? Rreshti 8. Rreshti 8. Për çka shkrimi thot kur ai ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Αδελφέ, τι σημαίνει εκμετάλλευσε την εκμαλωσία και έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Ναι, το είπαμε. Ανέβηκε ο Κύριος μας στο ύψος, στον ουρανό. Sikur e tha, thot, u ngjit Zoti jon në qiell. Και εχμαλώτισε εμάς που είμαστε κάποτε εχμάλωτοι στην αμαρτία. Dhe na burgosi ne kur ishim dikur të burgosur në mëkat. Μας ελευθέρωσε και τώρα γίναμε δούλοι του, δηλαδή μας εχμαλώτισε με την αγάπη του. Domethënë na çliroi nga burgu që ishim dhe na burgosi me dashurinë e tij, pra na robëroi të tij. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Njeriu është i dobët. Ή θα τον εχμαλωτήσει ο διάβολος με τα πάθη και τις επιθυμίες, Ose do ta burgose djalli me dëshira dhe lakmitë e veta, ή θα πάει στο Χριστό και θα εχμαλωτιστεί από μόνος του για να μην το ξαναεχμαλωτήσει ο σατανάς. apo do të shkojë tek Krishti dhe të bëhet i burgosur i Krishtit që të mos e burgose më djalli. Αυτό πρέπει να πει εχμαλώτευση, εχμαλωσία. Kjo Δηλαδή, do të thotë pra që e burgosi burgosjen. εμείς είμαστε εχμάλωτοι στην αγάπη του Κυρίου Domethënë ne jemi të robëruar nga dashuria e Zotit. δεν μας κρατάει με το ζόρι, εμείς θέλουμε και είμαστε. Nuk na mban me zor, ne duam dhe jemi. Εμείς θέλουμε να είμαστε εχμάλωτοι και δούλοι του Κυρίου. Ne duam të jemi robër dhe shërbëtor të Zotit. Γιατί αν αφήσουμε τον Κύριο θα μας πιάσει έξω ο διάβολος και θα μας εχμαλωτήσει εκείνος. Sepse po ta lëm Zotin, do të na kape jashtë djalli dhe do të na bëjë të burgosur të tij. Έχουμε μια τέτοια ιστορία ωραία από ένα αδερφό μας. Një histori të tillë të bukur nga një vëlla joni. Είχε πάει ένας αδερφός και κήρυτε σε κάποιους δούλους. Εκείνη την εποχή υπήρχαν η δουλεία. Kishte qenë njëherë një vëlla që u predikonte sklerëve, ishte koha e sklerëve. Μίλαγε για τον Χριστό και αυτός ο δούλος πίστεψε. I foli për Krishtin dhe ai ja sklavoles, αδελφέ. Είναι σκλάβο, ναι, που τους είχε πάρει από την Αφρική, τους είχαν φέρει. Ναι. I foli vëllai sklavi për Zotin dhe ai besoi. Και μετά από λίγες μέρες πάει αυτός ο αδερφός και δίνει χρήματα και τον αγοράζει αυτό το δούλο και τον κάνει δικό του δούλο. Dhe ai vëlla pas pak ditësh mori lek dhe e bleu atë sklav dhe bëri sklav të tij.
έλεγε από μέσα του τώρα ο μαύρος, ο αδερφός μας, ο σκλάβος, έλεγε, μου μίλαγε για τον Χριστό. Ήθελα να με αγοράσει αυτός, να με κάνει αυτός δούλο. Thoshte, ai ishte nga Afrika, ai vlla që besoi përfundimisht, thot, ai më bleu për të më bërë sklavin, jo që të më flas për Krishtin. Το σκεπτόταν αυτό την πρώτη μέρα που τον αγόρασε. Mendonte këtë nga dita e parë që e bleu, αλλά πάει την άλλη μέρα και του λέει είσαι ελεύθερος. por ditën tjetër shkon dhe i thot se je i lirë. Λέει ελεύθερος, σε αγόρασε και σε αφήνω ελεύθερο τώρα. I thot Του i δίνω τα lirë, χαρτιά σου, είσαι ελεύθερος. të jap dokumentin si je i lirë, thot. Domethënë, të bleva për të lënë të lirë. Και εκείνος σκέπτεται, Dhe ai mendon, εάν τώρα φύγω από αυτόν, δεν θα με ξαναπιάσουν να με ξανακάνουν δούλο. po të hiku tani unë prej këtij, thot, nuk do të më kapin përsëri për të më bërë sklav. Και του είπε, μπορώ να γίνω δούλος σου. Dhe i tha, a mund të bëhem sklavit? Αυτό κάναμε κι εμείς αδερφοί στον Κύριο. Dhe këtë bëjmë vëllezër dhe motra dhe ne tek Zoti. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε από την αιχμαλωσία του διαβόλου Zoti na çliroi nga burgosja e djallit, και τώρα που μας ελευθέρωσε, dhe tani që na ka çliruar, μας εχμαλώτισε με την αγάπη του και δεν θέλουμε να φύγουμε από κοντά του. na burgosi me dashurinë e tij dhe nuk duam të ikim nga pranë tij. Γιατί είναι κοντά του ωραία αδερφοί, είμαστε ελεύθεροι πραγματικά. Sepse pranë tij është gjë e bukur, jemi me të vërtetë të lirë. Αυτό λοιπόν πάει να πει ότι ο Κύριος μας βρήκε τώρα τέτοιους δούλους Kjo do të thotë pra se Zoti jon gjeti shërptor të tillë, γι' αυτό μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα χαρίσματα γίνονται δούλοι, εχμάλωτοι πάλι. Për këtë arsye flasim dhe themi se ato shërptor që kanë dhunti të tilla bëhen me të vërtetë shërptor të Zotit. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να του δώσει μια τέτοια διακονία ο Κύριος πρέπει να ξέρει ότι θα είναι δούλος. Përsëris dhe them se kush don që t'i japë një shërbes të tillë Zoti, duhet ta dijë se do të jetë shërptor. Όποιος γίνεται επιμένας ή πρεσβύτερος ή τέλος πάντων παίρνει μια θέση που δεν είναι και διακονία, λέω έτσι μια πιο μικρή θέση ακόμα, και νομίζει τον εαυτό του ότι είναι μεγαστής, έχει χάσει τον εαυτό του. Dhe dua të them se kushdo që merr një pozicion të tillë, qoftë si peshkop apo qoftë si djak apo qoftë si bari i kishët akoma, dhe të thotë se unë u bëra diçka i veçantë ose ashtu, nuk e ka punën mirë. Αν νομίζει ότι αυτός διοικεί, πάει, έφυγε ο Κύριος. Por nëse ai mendon se drejton ai, domethënë që qeveris ai, iku Zoti nga pranë tij. Γι' αυτό εμείς τα πρόβατα δεν τα παρακολουθούμε όπως παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες, τι κάνουν οι άλλοι. Për këtë arsye, delet e Perëndis, pra besimtarët thjesht, nuk i ndjekin ato se çfarë bëjnë ashtu sikurse i ndjekë sigurimi i shtetit apo. Αφήνουμε τους αδερφούς μας ελεύθερους. Por vëllezërit tonë i lam të lirë. Και ο καθένας μπροστά στον Κύριο στέκεται. Δεν είμαστε εμείς ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Dhe gjithë cili qëndron përpara Zotit. Zoti është ai që është qeveriskishën. Εκείνος πρέπει να παίρνει πάντα τη δόξα, γιατί είναι δικιά του Εκκλησία, με το αίμα του την αγόρασε. Ai do të marrë gjithmonë lavdinë sepse kisha është e atia, me gjakun e tij e bleu. Αγοράσαμε εμείς κανένα αδερφό, ας μου πείτε. Mos blem ne ndonjë vëlla, më Ούτε τον thoj. εαυτό μας δεν μπορούσαμε να σώσουμε. As veten tonë nuk mundnim të shpëtonim. Όλοι είμαστε χαμένοι. Të gjithë ishim të humbur. Αλλά ανήκουμε τώρα σε εκείνο που μας αγόρασε από το θάνατο. Por i përkasim tani atij që na bleu nga vdekja. Όταν λοιπόν ο Κύριος ελευθερώνει κάποιους ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι πάνε πολύ κοντά στον Κύριο, ο Κύριος τους δίνει και κάποια υπηρεσία να κάνουν στο έργο του. Tani kur Zoti çliron njerëzit dhe njerëzit pra qëndrojnë të çliruarit e Zotit, qëndrojnë pranë Zotit, Zoti u jep shërbes për të bërë. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι είναι εχμάλωτοι της αγάπης του Κυρίου και του έργου του Κυρίου. Dhe pastaj këto njerëz bëhen
robër të dashurisë të Perëndisë, të Zotit. Ο Παύλος θα πει ουέ σε μένα εάν δεν κηρύττω. Pali thot për shembull, mirë për mua nëse nuk predikoj. Είμαι εμπεπιστευμένος οικονομία, μου έχει δώσει μια οικονομία. Πρέπει να τα βγάλω εις πέρας. Me ka besuar Zoti një punë për të bërë dhe duhet që ta bëj. Amin. Mojsiu në malin Sinai ndeti 40 ditë e 40 net pa ngrënë dhe pa pirë. O Mojsis të orë Sina, emine 40 merës ke 40 nikhtës, horis na faj ke horis na pki. Edhe Jezusi kur argjëroi ndeti 40 ditë e 40 net pa ngrënë. Ke o Isus Hristos όταν νήστευσε, έκατσε 40 μέρες και 40 νύχτες χωρίς φαγητό. Kanë lidhje këto me qesesh i njëjti numër ditësh? Έχει σχέση με αυτά επειδή είναι ο ίδιος αριθμός ημερών? Amin. Όχι, και ο Ηλίας περπάτησε 40 ημέρες. Edhe Ilia thot eci 40 ditë. Έφαγε την τροφή που του έδωσε ο άγγελος και έφαγε και περπάτησε 40 ημέρες με αυτή την τροφή. Hëngri ushqimin që i dha engjëlli për të ngrënë dhe eci 40 ditë. Η Γραφή θέλει να μας δείξει με αυτό ότι είναι το ανώτερο όριο ζωής του ανθρώπου, γιατί αλλιώς μετά παθαίνει βλάβες που δεν μπορεί να επανέλθει ο οργανισμός του. Me këtë thot shkrimi se është maksimumi i ditëve që jeton njeriu, domethënë. Pastaj trupi i njeriu vazhdon dhe pëson dëmët e tilla që nuk ndreqen më. Δόξα στον Κύριο γι' αυτό. Ο Μωυσής μάλιστα 2 φορές νήστεψε 40 μέρες. Πώς το είπατε? Ο Μωυσής 2 φορές λέει και τη δεύτερη φορά που πήγε να πάρει τις πλάκες άλλες 40 μέρες. Bile Mojsiu thot qëndroi 2 herë nga 40 ditë dhe herën e dytë kur pasi pa të thyer pllakat e para, qëndroi 40 ditë përsëri. Αμήν. Ο Κύριος μας δεν υπερεύηκε το ανθρώπινο όριο γιατί ήταν άνθρωπος στη γη. Τόσο είναι το ανθρώπινο όριο που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς φαγητό. Μετά παθαίνει βλάβες ανεπανόρθωτες. Kaq mund të jetojë njeriu, pra dhe Perëndia nuk e te i kalon atë që mund të jetojë njeriu. Pas 40 ditëve të njeriu atëherë person dhe me kaq të mëdha sa nuk bëhet më. Και αυτό δεν το έκαναν πολλοί, 2 άνθρωποι το έκανε εκτός από τον Ιησού μας. Ο Δανιήλ έφτασε μέχρι 21 ημέρες. Këtë nuk e bën shumë njerëz, 2 njerëz e bën këtë dhe Danieli e bëri për 21 ditë. Amin. Kapitulli 2 Joel, rreshti 31. Δεύτερο κεφάλαιο του Ιωήλ, το 31 εδάφιο. Joel 2. Dielli do të shndërrohet në terr dhe hena në gjak para se të vijë ditë e madhe dhe e tmerrshme e Zotit. Në mos gaboj me ka fjalën për eklipsin këtu. Cili rresht ishte toni? 31. Paragrafi 31. Ποιο εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο? Το 31. Ο ήλιος μετατράπησε σκότος και η σελήνη σε αίμα. Ναι. Πριν έρθει η μεγάλη μέρα του Κυρίου. Την επιφανής. Είναι η έκλειψη του ηλίου αυτό, αδελφέ? Όχι. Εδώ πέρα ο ήλιος λίγο πριν κατέβει ο Κύριος μας στη γη θα χάσει γενικά το φέγγος του σε όλη τη γη. Jo thot nuk është eklipsi, por pak përpara se të zbresë Zoti për të dytën herë në tokë, dielli do të humbas ndërqimin e tij. Και ταυτόχρονα θα το χάσει και η σελήνη, γιατί η σελήνη από τον ήλιο παίρνει φως. Dhe njëkohësisht nga dielli do të humbas shkëlqimin edhe hëna, sepse hëna nga dielli merr ndriçim. Και ο Θεός θα το επιτρέψει αυτό να γίνει. Dhe do ta lejojë Perëndia këtë për të bërë. Γιατί στην ιστορία οι άνθρωποι πολύ λάτρεψαν τον ήλιο. Sepse në historinë njerëzore shumë njerëz adhuruan diellin. Εδώ τώρα κατεβαίνει ο ήλιος της δικαιοσύνης από τον ουρανό, ο Χριστός μας. Këtu tani zbret dielli i drejtësisë, Krishti pra nga qielli. Γι' αυτό και αυτός ο ήλιος χάνει το φως του. Për këtë arsye edhe dielli humbet ndërqimin e tij. Γιατί εκείνη την ημέρα πρέπει μόνο το όνομα του Κυρίου να υψωθεί, κανένα άλλο όνομα.
Sepse atë ditë duhet që vetëm emri i Zotit të lartohet, asnjë emër tjetër. Μόνο σε αυτόν ανήκει η δόξα. Vetëm atij i përket lavdia. Γι' αυτό και αυτός ο ήλιος, παρόλο που είναι αιώνες στέκεται εκεί, θα χάσει και αυτό το φέγγος του. Për këtë arsye, edhe ky dielli që kemi pra, pavarësisht se është shekuj, vite, domethënë, do ta Είναι humbas. μια ταπείνωση μπροστά στο δημιουργό του, για να καταλάβει όλο το σύμπαν τι γίνεται. Tregon një përulje, domethënë përpara krijuesit. Αμήν. Είναι λίγο πριν κατέβει ο Κύριος για δεύτερη φορά στη γη, στο τέλος του Αντίχριστου, τις τελευταίες ημέρες θα γίνει αυτό. Është në ditët e fundit, pra pak përpara se Zoti të zbresë në tokë. Σε αυτό το γεγονός αναφέρονται σχεδόν όλοι οι προφήτες και ο Ισαΐας και στην Αποκάλυψη και ο Πέτρος και όλοι αναφέρονται σε αυτή την ημέρα. Për këtë ditë, domethënë që do të humbas dielli ndriçimin e tij, flasin edhe Isaia, edhe tek zbulesa, edhe apostulli Pjetër, flasin shumë. Αυτοί όμως οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή πιστεύω ότι είναι οι πιο κερδισμένοι. Por ato që do të marrin pjesë të rrëmbimin, ato janë më të fituarit. Αμήν.